Juče smo imali sednicu štaba za vanredne situacije i proglasili smo vanrednu situaciju na teritoriji čitavog grada Novog Sada. Mislim da nevreme koje se desilo je nezapamćeno za grad Novi Sad, ali verovatno i za celu našu državu. Ono što je važno da napomenemo, to je da nema ljudskih žrtava i to je u ovom trenutku najvažnije i najbitnije. Materijalna šteta je ogromna i imali smo preko 1000 intervencija na teritoriji grada Novog Sada. Najveći problem predstavljaju su nam stabla koja su padala i na automobile, padale su takođe i na objekte i preprečila su na 200 mesta i put u gradu Novom Sadu, tako da prvi dan ili prvo veče nakon završetka oluje, nezapamćenog nevremena, morali smo što pre da vidimo ljude koji su ugroženi, da njih praktično spasemo, ali takođe i sve saobraćajnice, sve mostove koji su najbitnije za funkcionisanje grada Novog Sada da vratimo u funkciju. Dobro je da su i privatne kompanije takođe priskočile u pomoć, fizička lica, ljudi su takođe ponudili da nam pomognu, a ono što je svakako zadatak i dužnost i ono zbog čega su osnovni, to su javna komunalna preduzeća koja su bila na terenu odmah nakon kraja, završetka nevremena, radili su juče ceo dan, rade i danas, takođe, jer, kažem, stvarno jako puno je stabala palo, puno imamo slivnika koji su zagušeni od nevremena, od lišća, od granja, od zemlje i negde, kao što sam rekao, preko 1000 intervencija smo imali u ovom trenutku, radi se i dalje, nije sve otklonjeno, bilo je nestanka struje, bilo je nestanka vode, fabrika vode, 4-5 puta nam je nestala struja tokom te večeri, tako da prebrodili smo, kažem, i taj problem i normalno funkcionišemo. Takođe, naravno, bila uključena i policija, žandarmerija, uključene su Nacionalni park Fruška Gora, Vojvodina, šume, vatrogasna brigada Novi Sad, hitna pomoć, dom zdravlja. Imamo oštećenja i na našim objektima koji su u javnoj svojini, škola Desenka Maksimović u Futogu koja prima, odnosno koja ide 700 do 800 đaka, bukvalno je ostala bez krova. I to je izazov koji ćemo morati da se što pre i što hitnije pozabavimo. Stručne službe su na terenu da procene kako je najbrže, najlakše da se sanira škola, da deca mogu 1. septembra da krenu u školu tu ili da ih rasporedimo po drugim školama dok ne završimo školu. Takođe, veliku štetu pretrpela i osnovna škola Jožef Atila. Tu je na fiskulturnoj sali isto olujni vetar odneo krov i takođe Peti Fišandor, škola gde je isto fiskulturna sala nastradala nešenje krov. Imamo oštećenje krova i u mesnoj zajednici Petrovaradin, dom zdravlja, 2 doma zdravlja su takođe oštećena i objekat hitne pomoći u gradu, ali kažem, to su sada sve manje muke, najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava, saniramo, radimo i iz ovoga ćemo izaći još jače. Mogu da se jave dispečerskom centru inspekcije, imaju 2 telefonska broja, oni ljudi primaju te prijeve i šalju dalje ekipe na teren, odnosno sve javna komunalna službe koje mogu da pomognu u tom problemu koji konkretno građani imaju, tako da mislim da ekipe su svako na terenu i trudimo se da što pre vratimo grad da normalno funkcioniše.